Chief Whip Kaliang Persha yang dapat tawan gejala ubah cuaca bilung do ulang bak program Mekhlaya Democratic Alliance MDA kakwa bagi pajba kin syuklat no ig belajar mukro kini kecingkran ubah cuaca kalau ngapa kentho ya kecingkran menteri rang bak Assam Himanta Biswa Sarma hayang dapat tawan gejala Assam ubah laong bak kecingsiat ig pajba anu susunong ke mukro dagi bor pulit ke Assam mak setiap arpo artrik no iwing arcar puar kadai kecingida yaladi ubah cuaca laong bak sukar jela Mekhlaya kala pendam miladi khmat sukar Assam berkamsi mela register kes halong keting hakaba sangut kibriu kelayap ke act of self defense le baneda yala de kalau nada kitu ki pulit kindan ha jaka jong joki nada ngi ki poi ba jogi ki le bentur sya Assam la ne ha ka opus joki ban ele ban saw yoki kata dan ka ngure ban ong ma kan de act of self defense ke pat ka daw ba kitu ki pulit ki wan session ban wan ban thwet ki briu jo de mentan dan lawan ban ra ba ki tiar ban saw ki briu de hangta ke epat kata kan ngrim bagi don dan dikadau bagi don bagi wan syaka jaka jo kiwe syaka snong jo kiwe ban le de hangta la daki mut hangta ke beli pede daki mut ban siat iki beriru balik li siat baik na ki jaka ki ba teman sa bagi ba kelas nan iki de hangta kadau ni ke jingwan de ke jingwan jo ki pulit syaka snong ndai bagi baik ba ki le setai digin defend usnong le ni defend pulit le kata so ya ban so tu ma am ke state government de kala pendam melodi haka sokar Assam nandu ke segi bani kau mengila i de jinjia mengila ong bai ni ke kes de ban register bai hapo jaka lejong yem de ban ailat de ke kes ban penyai na Delhi tani na Guwahati na magidu lalu persya upai ya ke interest ke state ndrei na kasle na state government pade kalau mangin bu eta ke SIT kin bu ki ki ndrei mentala ya kata tiyo don kono ka jingya sekemat ke BD kita jing jurik dan jing buat peniat kita kikam dengan naslang state government kasu pilih tiba ki pajba ki klub no saya di tangkat tahi nambah gede jing de jungki ham jongka NPP BJP no kadang ya akhirnya kesam ki bonwan kembang lai i gajing ular jong uci minister juni anes tayo ila ong kena kenma bakom kelang persya ila ong bakata to CBI ke rumah beli yu ba nagaliang jong state government hi naladi isu kampa register ke kes dia kes suka kami ai rusya kamar dia lada ki khamle ina ladi ki shu abi ki we bikin le tatfai ka kamu poison su